Ubva ofisini khulwane ngei London, khamphani ya G4S ilanga kontraka dza tsireledzo dza private u mona na shango. Ubva Canada uya kha la Australia, pura uya Singapore, khamphani iyo yo taka midzi. Naho khamphani tshi ḓirwa kana kha u vha vhomasithesele kha mushumo wavho wa zwa tsireledzo, i ḓiwana i tshi khou sasaladziwa vhukuma shangoni la UK, hune ha vha hone ofisini khulwane dza khamphani iyi. Khamphani iyi yo no ḓivha mafhungoni a si avhuḓi nga ṅwaha wa 2010 nga murahu ha mbilelo dzi paḓaho maḓana a sumbe dze dza vha dzo itwa nga thundu dzi siho mulayoni vhe vha vho valelwa sentharani dzi langiwa nga vha khamphani ya G4S. Nga ṅwaha wa 2012 nga nnḓa ha u ṱanganedza kontraka ya masheleni a bondo dza la Britain dza miḽioni dza maḓana mavhili fumalo ina ane a lingana rannda dza la Afrika Tshipembe dza biḽioni dza 3.5 a u langula tsireledzo kha mitambo ya London Olympic, vha khamphani ya G4S vho kundela u ita mushumo wavho. Kha ṅwaha wonowo, tshipikitare muhulwane wa dzidzhele kha la United Kingdom wo bvisa muvhigo wa katela na khamphani ya G4S uri yo shumisa masheleni nga nḓila i si yavhuḓi kha tshiimiswa tsha u langa mikanoni wa la UK. Zwi tshe zwo ralo, nga ṅwaha wa 2019 vha muvhuso wa la UK vho fhelisa kontraka ya u shuma dzhele ya Birmingham zwi tshi tevhela u kundelwa havho u langula dzhele iyo he havha hu tshi dzulela u vha na misumbedzo ya vhafariwa. Zwo ralo, vha muvhuso wa la UK vho mbo ḓi dzhena fhasi vhone vhaṋe. Vhe vha vhe minista wa dzidzhele vho Rory Stewart vho ri tsheo ya u fhelisa kontraka ya vha G4S vho i swikelela nga murahu ha thendelano.